nomkana kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, I'm hey, very much the Post and his producers via beat. Hey, so mhaka leyi kahle kahle yi sungule hi manyangatsi yena nga sungula a endla video, as you can see la nga fika yi endla kwalano a kha kombisa ku Mr Post i fika a hakela a certain producer mani kuma I'm very L shape something like that leyi nga submita beat le ka Mr Post. So manyangasi fika kombisa ku vo DJ Gift na Mpanyasi va kha va receive the beats from somewhere and like mi kuma ku swi yiza swa kha swi sendetela the beat and stuff like that swi tiyisetela leswi mhani nga se endla video because a ni nga za ni vona ku va ku ri na proof ya beat leyi nga kona already a yi ndliwini. However sweswi at least we have some information because ni fike ni vona Manyangatsi a fika a posta beat yo sungula leyi nga submitiwa hi L shape mani kumana. So beat ya kona hi leyi so swa ku obviously ta hi kha hi tlanga hi kha hi twa ni ta ni kha ni mi nyika perspective ya mina hi ku vona ka mina ku ni twa njhani mani kumanyana. Alright, hi leyi ya sungula. Okay, this is the intro. Okay. All right. All I'm going to say about this beat, the only thing that you know ku xinga xikhaxela na swin'wana swa Mr Post ku nga va ku va pace ntsena mayitwa mos no not ku ri pace ntsena because leswin'wana a swi yelani at all. I don't know. Like his sound is completely like different kuva pace ntsena and then ku twisa ka mina pace ya so i khale ngoma ri na yona vo DJ Gift because ni le ka N'waduku yi tirhisiweni pace leyi ncila wako N'waduku is the same pace mani kumana. So ku hi mina ri ku ni yingiserini this beat a ni twa ngi yi yelana na beat ya Mr Post na yin'we like the sound the sound inside swi chayachayana mani kumayona a ni twi swi yelana at all. Let's just be honest, nga tsakisi ku zonda Mr Post mina ku ri na ntiyiso a swilo leswi a ni twi swi yelana at all, completely a swi yelana. Ni yingiseri twana I don't know mi nga mi ya yingisela the full beat of course ka channel Manyangatsi but mina ni ku yingisela beat a ni twi swi yelana. Loko ni yingisela album Mr Post ni ta yingisela this beat na swi twa ku yes ngo va ku yelana that in a pace leya ka maybe ka track leya 1 million ko va a pace but you cannot use that because already pace leya i khale yi ri kona le ka N'waduku mani kumayana. Because even loko ya ku huma mina beat leya ya 1 million a ni swi twa ngo a ni kani ku mara pace leyi swa ku va kopela ngopfu leya N'waduku mani kumayana because swi fambe hi pace yin'we ma swilo leswi nga le ndzeni leswi a swi yelana at all leswi nga ku chayeni within. Mi nga ma yingisela this beat of course ka channel ya Manyangatsi. So mina leyiwa this beat leyi yo sungula leyi submission 1 ka analysis ya mina yo sungula and then I decline I don't think swa yelana at all. A va yi kopanga vo DJ Gift na Mpanyasi leyi a va yi kopanga maybe va nga ha kope tin'wana but this one a va yi kopanga ku hi mina. Loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.